Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka after threats cia gutwarana igoti-ini ni undu wa leaked audio ya Damas Spears. Kiengei has spoken already Wairimu amuhoete muhera, akoretwo akihoya Kiengei muhera ni undu wa gukorwo agituma ndeto ciake cia thiini na Damas Spears ikorwo igitherema guku online. Oroho Wairimu Kimani ni atuma public apology kuri Damas Spears ni undu wa kumu expose na njira iyo ya magigi after Dama gukorwo akiiturura kuri we. Wairimu akorwo akira Joy Kiengei ona akiamuohere ni undu wa kumugereria handu haritu muno makiria ke na family yake na kanitha wao wa JCM. Wairimu agitetera auga it's not her behavior gukorwo akianika andu na njira iyo, agipromise Joy Kiengei na Dama to follow up on the case kuona ni agukinyukitie ikinya ria kiwatho kuri mundu uyu. Arauga ni murata wake wa miaka 15 urakorirwo akirecord conversation yake na Dama na kume-expose guku online. Niguo Dama akorwo akiaria after apology ya Wairimu, akiuga we no wira tu kuona work without play makes Jack a dull boy. Kiengei akionekana gwitikira apology iyo. Wairimu akorwo akirekereria publicly na Kiengei onekana ta thaitha Joy akorwo akiohera Wairimu Kimani ni undu wa jabio na bara iyo igitheremete guku online, akiuga we forgive them, strong to serve, na akorwo agitag mutumia wake Reverend Joy Benson. Ndeto iria ciagikorwo ikionekana ta ciahoria gicanjama giki gatagati wa Kiengei, Wairimu wa Kimani na Damas Spears. Ndigũcitenderithia makiria ndaciaria toria cianginyira. Make sure ni ura turn on your notification niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video citu. Tucemanie na wa next one.